otloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg moifona wa ditaba tsa Sesotho o tlisetsa tsena tsa moraorao le phirimaneng ena empa ha re di thakgole ka dihlooho tsa tsona. Year after year, the audit outcomes show that few municipalities get a clean bill. Lefapha la Makgotla a Metse le lekola botjha tokomane ya 1998 ya bomasepala. If you look at the leaked report, it talks to many issues of discipline. Balekgotla ba mehleng ba ANC masepaleng wa Ditsobotla provinseng ya North West ba tobane le mehato e matla ya kgalemo. We are losing a ground against the euro and the pound as well, and that's also to be expected when you see heightened geopolitical risk. Tsitsipano e renang botjhabela bo hare e thefula mebaraka. Selections are never easy because players keep stepping up and makes your job very difficult. But I've got a good group of technical staff with me. Dipapading banyana ba tla qala papadi ya bona ho Group C kgahlano le naha ya Ghana tlhodisanong ya WAFCON 2025. Moifo ona o boetse o tlatsitse dikgamelo bakeng sa hao moo ipuong ya matsoho ke na le Mphotime. Ditlaleo di supa ha bomasepala ba bangata ba sa sebetse hantle ba sa tsitsa ebile ba sena ditjhelete ka lebaka la tsamaiso e bohlaswa ya ditjhelete. Sena se hlahelletse nakong ya ditherisano tsa tekolo botjha ya tokomane ya 1998 ya Lefapha la Makgotla a Metse le ditaba tsa marena tse neng di tshwaretswe Johannesburg. Ditherisano tsa dipolotiki tlhatlhobong ya tokomane ya melao ya mmuso di ile tsa shebana haholo le tsamaiso ditjhelete tsa bomasepala. Letona la Lefapha la Makgotla a Metse le ditaba tsa marena Felenkosini Hlabisa o ipoleditse ho bomasepala hore ba sebetse jwalo ka eka ba kgwebong. Year after year, the audit outcomes show that few municipalities get a clean bill. There is a heavy reliance on consultants when it comes to the compilation of the annual financial statements, yet many municipalities end up with bad results. Mohlahlobi e moholo wa dibuka tsa ditjhelete Tsakane Maluleke o tsepamisitse maikutlo karolong ya botsamaisi ba bomasepala mabapi le kabelo ya mmeara ntlheng ya ditjhelete tsa masepala. Maluleka o boetse a botsa hore na mekga ya dipolotiki e romela bonkgetheng ba nepaetseng ba bileng ba utlwisisa mesebetsi ya bona. Today I want to highlight that these things will only work when mayors are up to the task and are disciplined in implementing that task. Kaoleleng mekga ya dipolotiki e entse kgweletso ya hore ho tle ho hirwe basebetsi ba nang le boiphihlelo ho bomasepala. Is then broken? Is it the legislation that we are trying to review, or is it maybe the management of the other municipalities? So with that said, I wanted to just make a couple of proposals. Number one is to professionalize the civil service in cadre deployment. We need to deal with the issues which talks to administration. Political parties, we are a problem. Boto ya tsheho ya miedi le yona ena le kabelo ya bohlokwa ya ho sebetsana le bomasepala haholo bao ba sa sebetseng hantle. Ho sa le jwalo re fumana hore moetapele wa Action SA Herman Mashaba o re phano e fokolang ya ditshebeletso tse kang metsi a hlwekileng le motlakase Alexandra ke sesupo sa ho hloleha ha mmuso. Mokga o gakotse letsholo le matla naha ka bophara le tla tsepamisa maikutlo ntlheng ya ho lokisa bomasepala. We must confront the undeniable truth that the collapse of local government is one of the greatest threats facing our democratic dispensation. This is a very sphere of government closest to the people, and yet it is where mismanagement, incompetence, corruption, and are mostly acute and felt by the communities. Across South Africa, signs of failure are everywhere. In Amanskraal, where I come from, residents were left to drink contaminated water
while officials sat on their hands. We believe in local government that cares, that treats every community with dignity and respect. Whether you live in a township, an informal settlement, or a suburb, or a rural village. Kauleleng re fumana hore komiti ya kgalemo ya ANC provinceng ya North West e kgothaleditse hore ho tebelwe meyara wa mehleng wa masepala wa lehae wa Ditsobotla o Lichtenburg Mazwi Mururi le ba lekgotla ba bang ba robong ka lebaka la ho hulanya lebitso la mokgaseretseng. Ke dingwaga jaanong masepala o mo mathateng wa Ditsobotla o na le dikgotlang tsa sepolotiki le mathata a tsamaiso e leng seo se amileng thata ditirelo. Ga jaana go bona la fa dipego tsa go palelwa ga ba lekgotla bang ba ANC kwa masepaleng go ikobela ditaelo tsa lekoko go ba tsentse mo mathateng. Go beega fa ba lekgotla bano ba le 10 ba itlhokomolose ditaelo tsa lekoko tsa gore ba tlhophe Molefe Morutse jaaka meyara le go palelwa ke go tsena dikopano tsa caucus ya lekoko. Le fa le jalo baeteledipele ba ANC mo profenseng ba shakgaditswe thata ke go sutlhisiwa ga pegelo eno. Raporoto yeo e nang le ditlabatabakelo tsa dikgalemo e sutlheleditswe ko babegadikgang le dikoranta le all social media platform pele ga raporoto eo e ka fitla ko Provincial Executive Committee e le selo seo se tswileng mo tseleng. SABC e lekile go ikgolaganya le mangwe a maloko a amegang fela ga ba batla go bua ka morero ono ba tlhalosa gore ga o se konosediwe. Ga ba gare go ya ka moitseanape wa merero ya dimmasepala baeteledipele ba ANC ba ne ba patelesega go tsaya dikgato kgatlhanong le maloko a a sa itsholeng sentle ka ntlha fa e le lobaka masepala o na le dikgotlang tsa sepolotiki tseo di phutlhamisitseng tsamaiso ya one. If you look at the leaked report, it talks to many issues of discipline. One, it talks to the councillor or group of councillors who have absconded very crucial council meetings where on the 30th, the council could not adopt a budget. And you see the issue of a budget is a crucial one. You know, it rests upon the council itself, but it affects the community at large. So it was important that the African National Congress at a provincial level intervene in a situation such as this one. Dikgwedi di le mmalwa tse di fetileng ANC mo North West ya tsisinya gore masepala Ditsobotla o fedisiwe gotlhelele le gore dikgaolo tsotlhe tsa one di sitlhamolelwe mo dimasepaleng tse di gaufi. Thabiso Moss, SABC News, Mahikeng. Mui ha re fetela parlamenteng re fumana hore modulasetulo wa komiti ya parlamente ya thuto e phahameng le kwetliso Tebogo Letsie o re parlamente e tla buisana le baemetsi ba yona ba molao ha eba letona la lefapha la thuto e phahameng Ngaka Nobuhle Nkabane a ka fumanwa a kgelositse komiti. Modulasetulo wa komiti Tebogo Letsie o re komiti e ke ya nka qeto efe kapa efe empa ditho tsa komiti parlamenteng di batla sena sohle se fihlelle pheletsong. The committee deliberated on the matter and resolved that 1, the minister is legislatively obligated to finish parliament with the outstanding names of the panelists who were concealed on the submitted list. 2, to write to all the panel members to submit. Modulasetulo wa komiti ya di-indasteri tsa science le tsa boqapi Makhi Fene le yena o ile a sekaseka taba ena. The select committee is clear to say those sitters must serve the interest and objective of what they have, created for. Modulasetulo wa komiti ya ntshetsopele ya setjhaba Bridget Masango o hlahisitse ngongoreho ya komiti ya hae e mabapi le dipehelo tse behilweng ke lefapha la naha la ditjhelete ka dithuso tsa ditjhelete tsa mmuso tsa selemo sa 2025 le 2026. The Portfolio Committee on Social Development is deeply concerned about these conditions, not because we oppose fraud prevention, but because the current implementation is causing untold delays, confusion, and deep distress among beneficiaries. Masango o phaeletse ka le reng mekgatlo le baahi ba letsetsa ditho tsa komiti ho kopa dithuso tse fapaneng.
Ditaba ka puo ya Marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC2 le lehae. Ka mora dikgohola tse sentseng le ho bolaya batho ba bangata Mthatha le dibakeng tse ding tsa province ya Eastern Cape bekeng e fetileng, baahi ba ntse ba batlana le baratuwa ba bona ba sokang ba fumanwa haholoholo bana, mme ba leka ho phuthaphutha bonyane ba thepa ya bona e setseng le ho lokisa matlo a bona. Palo ya batho ba seng ba hlokaetse e nyoloetse 95 ha ba dikete tse 4 ba hloka bodulo. Ho ne ho utlwahala mokgosi wa batho ba kopang thuso, ba bang ba bonela lefu haufi. E qadile e le pula e nang ka marothodi a matenya, empa ka mora dihoranyana metsi ke ha a phalla ka sekgahla se tshabehang ha qala masisapelo. Umeza wami uswelekile ne-3 boys zakhe. Lo bendisindisile eyona nto indihlukumeza kakhulu liyoba unisindisile yena akakwazi ukuhlanguleka. Ikuphatha njani ma yonke lento? Iniphatha kabuhlungu ayiniphathanga kamnandi and asoze ndixolise. Mmuso wa province wa phahamela mapoqo wa fana ka thuso le tshehetso ho baahi. We are now know, at least for the last 2 years or so, that we are a disaster-prone province. The area that is under-resourced is the eastern part of the province. We have been speaking to South African police services, for instance, about that, talking about the aerial services, intervention, your police, your helicopters. We said you can't service Eastern Cape with one helicopter that is in Port Elizabeth or Gqeberha. Haraba tefutsweng ke dikgohola tsena. Ibile barutwana ba Jumba High School ba neng ba le tseleng e lebang sekolong ba ilo ngola dihlahlobo tsa mahareng a selemo. Sepalangwang sa bona se ile sa ho holwa ke metsi, ha hlokahala bana ba robedi, ha ba bane ba ntse ba lahlehile, ha pholoswa ba bararo. Mna ndingumzali womnye umntwana olapha ebhasini. Ndihlala kodwa ngapha eSlovo izantsi xa uya eMelantuke eHighbury. Nam ndizama uqinisa abanye abazali abanabantwana abalapha njengoba nam ndizama uziqinisa kodwa ke andazi uba kukwenza kanjani. Mopresidente Cyril Ramaphosa le yena o etetse sebaka sena se thefutsweng ke koduwa. I must pay my respect and recognition to the rescue teams. Our rescue teams as well as our forensic teams have been really good. They've responded quickly in real time, and some of the families have had anxiety, but they have also been comforted by the fact that their bodies of their loved ones have been found, and post-mortems or autopsies rather have been conducted, and now they will be ready to bury their dead. Ho phatlaladitswe letsatsi la province la ho lla lekokong, ho kopanya malapa le ho ba tshehetsa. Ho sa le jalo mmuile tona la mesebetsi e leng Nomakhosazana Math le etetse setsi seo a mang a mahlatsipa dikgohola a beilweng ho sona. Ketelo ya letona e mabapi le ho netefatsa hore batho ba sa sebetseng ba ngodiswa lenaneng la mesebetsi la Afrika Borwa. Jwala re bone hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne e kwalwa horeng ya bohlano. Ranta ya sebetsa hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding tse kgolo ntle fela le pula ya Botswana. Dia Botswana di sebeditse hantle. Dithekong tsa thepa oli e tala ya Brent e sebeditse hantle ka ha ya sebetsa hantle ka ha e ne e weba ka $76 barrel ka lebaka la maemo a hlokang botsitso bo tjhabela bohare. Muire hatela pele ka ditaba tse reng letona la temo John Steenhuisen le re hobeletswe ka thoko tjhelete e ballwang ho diranta tse dimilione tse 42 bakeng sa diente tse laolang sewa sa Mokaka provinseng ya Gauteng. Mosebetsi wa ho enta o tswetse pele ka jeno polasing ya Karan Beef e Heidelberg. Letona le re ho bolokehile ho ja nama ya kgomo ka ha lefu la mokaka le keke la fetela bathong.
put aside 42 million rand for vaccines. The first batch of 900,000 arrived last week. When was it? Last week? Thursday. Last week, Thursday. And obviously we'll be procuring more as we embark upon a vaccination program to get it under control. And then obviously we'll then move towards putting in place other initiatives as well to try and curb the spread. There is no harm to human beings from consuming beef, even from an animal that's had foot and mouth disease. It's not a zoonotic disease. It cannot pass from animals to humans, and therefore it is completely safe to eat the wonderful beef products that we produce here in South Africa. Re shebane le issue ya foot and mouth disease because dikgomo tse ngata mo Gauteng and also mo Africa Borwa di na le foot and mouth disease, and foot and mouth disease e affecta dikgomo ka hore re tshwantse re ba vaccinated actually. So ka jeno re tletse bona hore program ya vaccination e tsamaya jwang, and ne re emetse di vaccination di tswa Botswana. So kajeno di tlile and re shebane le di vaccination, so re odile di vaccination tse 900,000 tse ding di tlile mo Karan Beef, tse dingwe re disitse ko di communal farmers le ko bahoshing and all the different traditional communities, so that re kgone ho vaccinate di kgomo and ensure re na le food security and food safety. Mo dipapading re fumana hore mokwetlisi wa banyana e leng Desiree Ellis o re o na le tshepo e tileng ya hore sehlopha sa hae se tla sireletsa sekola tlhodisanong ya bompudi ba matjhaba ya basadi ya WAFCON Morocco 2025. Mohlahli wa banyana Desiree Ellis o feditse nako e telele le baraloki ba gagwe pele ga tournament ya Women's Africa Cup of Nations. Mathomong Ellis o be a kgethile baraloki ba 14 gomme a fokotsa sehlopha sa gagwe ke baraloki ba 14 fela bao ba ralokilego tournamenteng ye mo mengwageng e meraro ya go feta. Finally, we came up with a squad that we think will do the job for us. A good mix of youth and experience, a good mix of versatility, and that I say it's going to be key because it's a long tournament with very few days in between, and you're going to need each and every player. Ellis o kgotsofetse ka ge mokaptene wa Maloba Refilwe Jane a loketse go raloka morago ga kgobalo ya lebaka le letelele. Jane Lebohang Ramalepe le amogelang Motau e tlo ba bakaptene ba bararo tournamenteng ya WAFCON. Tournament ya lenyaga e šaletšwe ke matšatši a 12 gomme baraloki ba banyana ba tletše tshepo. Nako ya gore tournament e simolole ha iso bingata empa re le setlhopha re itukisetsa hantle re le banyana sa sole ya re thusa le sa falona ntse re thusa ka mo siteng, so re tshepa gore by the time tournament e simolola re tla be re le ready re itukisetsa ho defend the title ya rona. Go ya ka mokgatlo wa SAFA seo ba se nyakago ke gore banyana ba šireletše sebiana sa WAFCON. I think it's a common cause that we are defending champions and we want to retain our title. I think that's the sole mandate for the team, and of course we are confident that we can defend it. Banyana ba ralokile dipapadi tšeo di fetago tše 10 go itukišeletša tournament ye. Africa Borwa e bile dinkgwete tša 3 Nations Challenge morago ga go fenya Zambia le Botswana e le go dinaga tše dingwe tše 2 tšeo di yago tournamenteng ya WAFCON ka Morocco. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC Johannesburg. Moyo ka ikopanya le rona ho social media ka hare ya fumaneha ho Facebook ka ditaba dikgang_X ke @ditaba_dikgang lo phisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp mme o ka subscribe ho YouTube ka SABC ditaba_dikgang. Khaso ena ya ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena le fumuta ngwa latela ka bolipi ke o taba.
ke le wa ba dume tsa bila fela se ka jeno ha o shebile o le bana ha o pula tse biletse ntle fela o shebile hona ka re tlabega o thosa jalo tla fela hona ka o ka pa bophirima e tle fela maru mona mane e bile pula tse sa eng kae mabopong a ka ro ka pa bophirima ka thoko mabopo sontso bonala fela moya e sa eng kae le ka haro hona ha le o sa no hlokomeile hore ha o pula tse le biletse ntle le hore ha sentse re shebile hona ka harona ha o hlokomeile hore o tla hle o be fela mehudi mona le mane o tla utlwa hona ka ro tlabega o tla fela ka ro ka pa bophirima sentse ke sala le bane hona ka re firelane re shebile hona ka firelane o tla jala ka ro ka pa bophirima tle bile fela maru mona le mane ba bura blipi ba se tlhokomedisa hore ha o shebile hona ka ro tlabega o tla jala hona ka ro ka pa bophirima o tla hle ho fokema ena e matla le mahadima a kutse a halefile no sane maemo ana a blipi batlana le belo hona ka ro tlabega maqhubu a halefileng a bakwang ke moya ena e matla a re sentse shebile hona di gateng mahloke di la haja sa maoto boholo ba gauteng o hlekomile hore fela ha re gati di phama di tahle di phole di wela fela ka tlase ho mashome a mbedi a metso e mehlana ka ofela simba ka jeno le hona sano seng o hlokomile hore boholo ba province o tla hlo bate a re shebile hona ka hare ho Limpopo o hlokomile hore ka hona ka Masina o tla jala ka hare hona o thayonde ho tla hlo futhumale a re shebile hona ka hare Tabazimbi o tla jala hona ka hare le phala le sentse ke sala hona ka hare ho bila simba ka jeno le hona sano seng o hlokomile hore tla hlo bate ya re bala ka thaka hare o Mpumalanga tla hlo phole ho sa eng ka re sentse shebile hona ka hare emele ku sentse shebile ka Carolina re gadi tla re tafela ho le shomelemtse e mhlana ka ofela re shebile hona ka Standard Tona ho afika hona ka hare ho Sekunda simba ka jeno le hona sano seng o hlokomile hore tla hlo bate hona ha isale boholo ba KwaZulu-Natal le teng o tla hlo phole re gadi re tafela ho mashome a mabedi a metso e mong ka ofela shebile ka Kokstad e tla hleqale fela ho nna ho fitla ho le shomele motse re ho paka ro tla hlopola bolo ba kapa bophirima le teng hlokomele bosimba ka jeno le hona o sano seng sentse re shebile hona ka mmaletswa di gadi di ka tlase ho noto ho paka ho tla hlopate hona ha isale empa ha di phama le fela ho mashome a mabedi a metso e mmedi ka ofela bolo ba kapa bophirima le teng ho hlokomele ho tla hlopola re shebile hona ka Lensburg hona ka Bufoswest le teng ho hlokomele hore o tla hlobate ha re sentse shebile hona ka Kapa le Boaju tla jwala ka Upington salbalano ka Kurmani ka re gadi di phama le fela ho mashome a mabedi a metso e mehlana ka ofela empa o seng le mantsibuya ho hlokomela hore tla hlobate hona ha isale bolo ba Freestata o tla hlobate hona ha isale ho seng le hona bosimba ka jeno empa di gadi di phama fela ho mashome a mabedi a metso e mong ka ofela ya re bala ka thaka hare ho Northwest ha re shebile hona ka re o tsere mo tla di sentse ke salbana ka hore mafikeng o hlokomela hore tla hlophole fela ho sa eng kae ha re shebile hona ka hare taung Freiburg o tla jwale hona ka hare Tosca e tla re gata di phama fela ho mashome a mabedi a metso e mene ka ofela pa ka re tla hlophole ba bui tsa bile budakalo a be etso khotso